رغم أن اقتصاديات البلدين متشابهة إلى حد بعيد، لم يمنع هذا موسكو والجزائر خلال إشغال المنتدى الجزائري الروسي لرجال الأعمال بالعاصمة الروسية موسكو بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية على المدى الطويل وبحث فرص الاستثمار ورفع التبادلات التجارية بين البلدين. La première des choses déjà, c'est qu'on est là, avec une délégation importante d'opérateurs économiques de différents secteurs, de l'agro aux différents secteurs industriels. Ensuite, il y a une opportunité qui est là, avec les différents embargos et difficultés qu'il y a aujourd'hui en Russie. Mais je pense qu'on n'est pas venu juste pour un one-shot, comme on dit, ni pour juste une affaire ou une importation. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai dit et expliqué au président de la Chambre de commerce aujourd'hui, ou aussi au président du Conseil d'affaires hier. On est venu pour construire. ولأن الجزائر ترى في روسيا الشريك الاقتصادي والتجاري الاستراتيجي لها هذا العام، فهي على أتم الاستعداد لاستيراد الحبوب في فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، مع تصدير الجزائر للعديد من المنتجات الزراعية على غرار الطماطم، البطاطا، الجزر والعجائن الغذائية، في ظل تأثيرات انهيار أسعار النفط على اقتصاد البلدين. علينا اليوم أن نتدارك هذا التأخر هذا اللي وقع في إنشاء اقتصاد وعلاقات تجارية وعلاقات اقتصادية بين القطاع الخاص في الجزائر وفي روسيا. اللقاء المشترك الذي جمع الغرفتين التجاريتين يترجم إرادة واهتمام رجال الأعمال الجزائريين لاقتحام مجال الصناعة لإنتاج السيارات والسكك الحديدية عبر عقد شراكات مع نظرائهم الروس. Oui, c'est vrai que dans le secteur gazier et pétrolier, ici, nous, les sociétés russes, je travaille pour une société russe, Rusgas Engineering, nous sommes très intéressés d'accéder au marché algérien et de forger ces partenariats, à la fois avec les grands, et on travaille beaucoup avec les grands ici, avec Lukoil, Gazprom, Rosneft, et on cherche aussi à amener notre expertise de l'ingénierie gazière et pétrolière sur le marché algérien. L'Algérie, c'est un grand producteur du gaz naturel. هو إذن تحرك للحكومة الجزائرية لإيجاد أسواق لمنتجاتها في السوق الروسية واستقطاب الروس لمختلف المشاريع الاستثمارية، سيما وأن حجم المبادلات التجارية بين روسيا والجزائر بلغت 1.4 مليار دولار لترتفع بنسبة 65.3%.